Karumu bamweta Joyce Christine. Abekibiina kya National Resistance Movement nicyo kisingira entebe zona omu karuru k'abakuru b'entebe ya kabiri omu Fort Portal. Ekibiina kya NRM kisingira entebe zona omuri za ward za 25 eza Fort Portal City. Karuru kahwa kandi omuri ward zona 25 ba chairperson baba aba NRM party kandi omu ward zona 25 babasa kweta committee yabo. So ahindi gambira ward zona 25 zine ba chairpersons abaronde kandi naba executive committees zabo. Isaac Byamugisha rukure by'ubururu muri Fort Portal City nashobora ngo umukaruraka abantu 17 barabereho batine cya kanisa ruka chairperson LC2 omuburi muruka ninga wards Fort Portal City twine wards ninga miruka 25 kandi akaruru konyine ka competition ka kajyo mu wards mushanju 5 zikuruga mu North Division ni 2 zikuruga mu Central Division. Abasingira karuraka hamwe n'aba baronziro habukiko bagambire tayari West bari kutandikiraho Yaramwe ibintu bingi kimwe hari byo ninja gukora ntakuryanguze ekya kabiri ningenda kutandika kurora ngo abantu babukwali batunge bacyamene bakiro bwingi tubakora nkuratu ninga kutandika ni nkuratu buli seru yona tune seru musanju buli seru yona ningagerabamo kandi ningenda gikam tukole nkuratu turambura abantu nuko kumanye bizu akwasazi ntiso kumanye bizu by'abantu bayine niba ensinganto abatwire mu kujoininga politics za hati executive kyahwero hito tukatamanye no muhandiki w'ekyaro no vuitswa serage baroha ebarohe yo umanyire mu byaro elositu n'uwo mukuru sangaro ebaroha y'abana bagyaheru emirime ebitongole bikoto betwikayo kufune barohe bakusaba emitwaro 10 no genda haiguru kubantu ja kubantu ntubigenda raho mpora nko kusaza negi program ekatandika abakusinga obwingi mbabambaza etaga baitu mbaba batine binte bisemerire gamba bazitunga baitu bakumaka kuzitunga tuja kubantu ba followinga korora bakola ikintu cyenyine kisemerire ntubarabamo ekikaro kitu nko kutukimanyire ntuwetegereza embera nko kuzigenda kandi no kuja kuzitunga twine kumanya ayemerirata. Crimson Hamisi yoro mukuru w'entebe ya kabiri yahabwa bukwari ward ajumerere cyabebembezi obutakwatanisa ekizibwe cyamane mune kibayiremu kibayire ba chairperson n'undi abebembezi kutakwatagana abebembezi ono bwakuleta okusaka kwe oli nakurora kukiramo na LC2 abataro kwatagana na ba LC1 wekemba kole byabo kandi LC2 nuwira kali aba LC1 akuba LC1 cyakuba ategekere LC2 ninkyanukura ninkitwara higuru nuko higuru nge ninkigara ninyoleka ikike cyobo kubumpaire kikirenka bitwagiye kwatagane beretaro muri Fort Portal akaruru k'abakuru b'entebe ya kabiri kagenzire kurungi okutwariza hamwe Gashakwa Justin Nyakisiki.